යන්න போக போக සත්‍යතාවය ආනමෝතේදී කණේ මොකද්ද? சத்தியத்தை කුමිනියක් විඳනවා වගේ. சத்தியத்தை கேட்கும்போது என்ன ஒண்ணு දැන් நினைத்து කොහොමද පාස්ටර්ව පේන්නේ? எப்படி பாஸ்டரை விளங்குகிறது පාවුල කොහොමද පේන්නේ? பவுல் எப்படி සතුරෙක් වගේ. සතුරෙක් දැන් වගේ. පාස්ටර්ව කොහොමද පේන්නේ? යකෙක් වගේ. பாஸ்டரை விளங்குகிறது பிசாசை போல ඇයි සත්‍යතාවය කියන මොකද අමාරුයි. காரணம் சத்தியத்தை கூறும்போது கஷ்டம் සාස්ත්‍ර බලන්න එපා. சாஸ்திரம் දාන பார்த்து කන්න එපා. அன்னதானம் சாப்பிடாது දැන් තමයි මොනවද මේක මොකද්ද මේව කතා කරන්නේ? මොකද මේ මොකද අපි මෙච්චර ඔෆරින් දීලා මේව කතා කරනවා. உலக காணிக்கை கொண்டு இல்லை ஏன் இப்படி பேசுகிறார்கள் நினைப்பார்கள் එහෙම තමයි පාවුල්තුමාට උනේ. அப்படிதான் பவுலுக்கும் මේ நடந்தது පාවුල්තුමා තමයි ගලාති සභාව බීකර. பௌத்த கலாச்சார சபையை உருவாக்கி සභාව බීකරන මොහොතේදී දෙවියන් වහන්සේ බලවත්තරම් පාවිච්චි சபை உருவாக்க கர்த்தர் வல்லமையாக பாவித்தார். කරනවා. ක්‍රියාපොත ගෙදර කියලා කියවලා බලන්න. அப்போஸ்தலர் வீட்டுல வாசிங்க. 14 පරිච්ඡේද සඳහන් වෙනවා. 14 ඒකෝට ඒ ස්ථානයේ ඇවිල්ලා මරණ මිනිස්සුන්ට නැගිට්ටුවා. அதிலே ஜனங்கள் அவரை எழுப்பினார். ඒකෝට ඒ වගේ ආස්කම් වුණා. அப்படி அற்புதம் நடந்தது. ඒකෝට මුළු සෙනගම ආස්කම් දැකලා ගලාතුනේ මොනවද කරේ? මල් මාලයක් ගෙනලා දැම්මා. முழு ஜனங்கள் அற்புதம் கண்டு ஒரு மலர் வளையத்தை போட்டார்கள். සුපර්. நல்லது. දේව සේවකන මල් මාල කියනවා මල් කොකි කියනවා. ஊழியக்காரர்கள் மலர் හොඳ දුරුකට දෙනවා. அது நல்ல காரியங்கள். ඒ වගේ කළා. அது செய்தார்கள். මේ කරපු ගමන් ඊළඟ ස්ටෙප් එක බලන පද පායි ගියේ මුක්තිකම මල් මාල දාපු ටිකම දැල්ටි ගත්තා පාවුල්ට දාන්න. மலர் வளையம் போட்டவர்களை கல்லை தூக்கினார்கள் பவுல் அடிக்க. මම මේක කියවපු දවසේ නම් මල් මාල දානකොට බයයි. මම මල් මාල දානකොට බයයි. මාව බදාගෙන ඉන්න අයනොත් බයයි. ඒක කිව්වා. මාව දකින්න විතරයි වුණු. පාස්ටර් ඉන්නවා. பாஸ்டர் என்ன ரெண்டு பக்கம் முத்தம் கொடுப்பார். සිප්පමතිය. ඒව එළිදර වුණා. දැන් ඔබේ වාඩිලා ස්වාමී කවුද? அந்தவர்கள் யார் என்று காட்டுவது இருக்க வேண்டாம். ඉස්තර කොමද පාස්ටර්? முன்னே எப்படியாக பாஸ்டர்? සුපර් පාස්ටර්. இவர் நல்ல பாஸ்டர். හොඳ පාස්ටර්. நல்ல போதகர். හොඳ පණිවිඩයක්. நல்ல செய்தி. දැන් කොමද? இப்பொழுது எப்படி? මූද. இவனா? කවුද? මූද. இவனா? මූ තමයි. இவனே නරුන්නේ. இவன் சாகவில்லை. ඉන්නා තමයි ජීවිතේ. இவன் ஜீவிக்கிறான். ඕ තිබ්බ දේවල්. இருந்த காரியங்கள் எல்லாம் எங்கே? සමහර වෙලාවෙලා ප්‍රේස් ලෝඩ් කියනකොට අපිට එතන අපිට හැදෙනවා. சில பிரச்சனை கொடுப்பது அழுகே வரும். සමහර අදවති කාටනවා. ඒකට ඉච්චරට උන්නේ කියලා. ஒரு நல்ல அழுகே வரும். ඊට පස්සේ හුඟක් යනවා. அதன் பின்பு இன்னும் அதிகமாக அழகே. කියන දේවල් අයනමු. சொன்ன காரியங்களை கேட்கும் பொழுது යා සේවය කරන එකෙක්ව දරු කරන්න කියලා. ஊழியக்காரனை கனம் பண்ண ඒක நீங்கள் මම වෙන්න පුළුවන් පිට සභාවේ සේවකෙක් වෙන්න පුළුවන් හිතා ගන්න දෙවියන් වහන්සේගේ සේවක. நானும் ஊழியக்காரன் கர்த்தருடைய ஊழியர். නමුත් අද විශේෂයෙන් මේ ඩුබායි වල සේවකයන්ව ගණන් ගන්නත්ව නිකන් සේවකයන්ව කුණු බාල්දිය දාන්නා වූ හැදිලිවත්ව වැඩි. அந்த துபாய் தேசத்துல ஊழியக்காரன் குப்பையில போடுற ஊழியக்காரர் அநேகர் ගණන් ගන්න. கனம் මුල් பண்ணுவதில்லை. කාලේදී කොහමද? உன் காலங்கள் எப்படி? බස් ඔයා යාඥා කරා දෙවියන් වහන්සේ සුව කරා. வந்து செபத்தில் கர்த்தர் ඔයා කතා කරපු නිසා අපි හොඳින් ඉන්නේ. දැන් යන්න මොනවද උනේ? போக போக என்ன நடந்தது? මොකද්ද උනේ? என்ன நடந்தது? කත් පැය 24ක් කතා කරන එක පැය 20ක්ම කතා කරන්නේ පාස්ටර් ගැන ගෙදර. 24 மணித்தியாலம் பாஸ்டர் கொடுத்து தான் பேசுவாங்க. වෙන නෑ. வேறு வேலை இல்லை. ඔගොල්ලෝ දෙකට ගලතුවද? நீங்கள் நல்ல ஜனங்கள் கலாத்தியர்கள். එහෙනම් මල් මාල දාපු පොළු ගේනවා දාන්න. பூக்களை கொடுத்தவர்கள் இப்போது கல்லு கொண்டவர்கள் ගල් அடிக்கிறார்கள். ගේනවා දාන්න. கல்லுகளை கொண்டு வருகிறார்கள். ඊට පස්සේ කියනවා පාස්ටර් ප්‍රේමේ නෑ. அதே போல பாஸ்டர் அன்பு இல்லை. පාස්ටර් ප්‍රේමේ තියෙන නිසා තාම ඉවසගෙන ඉන්නවා. பாஸ்டர் அன்பு கூட இன்னும் பொறுமையாக இருக்கிறார். එහෙනම් නමුත් කතා කරන මොහොතේ කොහොමද නිකන් මේ හැම වෙලේම නින්දන පාස්ටර්. ஆனா பேசும்போது தூக்கத்திலே අපි හිතනවා මෙයාට නින්දන පාස්ටර්ද කියලා. நாங்கள் தூக்கத்திலே ஒரு பாஸ்டர் என்று. බලන්න නින්දනත් බන්නේ. அந்த தூக்கத்திலே அவர் பாஸ்டர் பேசுகிறார். ආදී අනවට කීදෙනෙක් බන්නේ. போகும்போது எத்தனை பேர் பேசுவார்களோ? මෝඩ ගලාතියෝ. முட்டாளான கலாத்தியர்கள். මෝඩ ගලාතියෝ. முட்டாளான கலாத்தியர்கள். සත්‍යතාවය කියනකොට කන කස්සන්ද. சத்தியத்தை கூறும்பொழுது පොලි ගන්න එපා. පොලි දෙන්න එපා කියනකොට අපිව පේන්නේ කවුරු වගේද? வட்டி கெடுக்காத வட்டி கொடுக்காத கூறும்போது எங்களை பார்க்கும் பொழுது කවුරු වගේද පේන්නේ? ඉතින් තියාගන්න කියන්න එපා. දමාලි. එහෙනම්
දාන කන්න එපා දාන දෙන්න එපා කියනවා මොනවාද වෙන්නේ? அன்னதானம் சாப்பிடாத அன்னதானம் கொடுக்காதன்னு கூறும் பொழுது එතකොට තමයි අපි කොයි වගේද පේන්නේ? அதற்கு நீங்கள் எப்படியாக உங்களை பார்ப்பீர்கள்? අපිට උඟක් කට්ටිය ගල් ගාලා තියෙනවා. அநேகர் கல்லடித்து இருக்கிறார்கள். නමුත් ජීවත් වෙනවා. ஆனால் நான் இருக்கிறேன். කරුණාව තියෙනවා. கிருபை இருக்கிறது. එහෙනම් තමයි අපරාධ කියන්නේ බෑ. හොඳට බැලගෙන පාස්ටර් කියන්නේ. இந்த நன்றாக சொல்ல பாஸ்டர் சொல்ல வேண்டாம். අපි යාඥා කරනකොට දෙවියන් වහන්සේ කියයි. நான் ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் சொல்லுவார். දැන් ඔබට සමහරවිට එතනනේ මොනවද ලොකු ස්ටෝරියක් පාස්ටර් කියලා දුන්නා අද ගලාදිවරුගේ පාට් එක දාලා දෙන්නේ. இருக்கலாம் ஏதோ பேசிதான் கலாச்சாரங்கள் பேசினார் என்று. ඒව අපි මොකක්ද පණිවිඩ එනකොට අපිට එනවා. கர்த்தர் சமூகத்திலே விஷயத்தை வரும் பொழுது ආමේන්. එයා ස්වාමීන් වහන්සේ සේවකයා මුල් කාලේ කොහොමද බැලුවේ? கர்த்தர் ஊழியர்கள் முன்னால் இருக்கிறார்கள் பாருங்கள். ලෙඩක් කරන මොහොතේ යාඥා කරන මොහොතේ කොහොමද நோய் බැලුවේ? வரும் பொழுது எப்படியாக பார்த்தீர்கள்? ඔබට ලෙඩ වෙන මොහොතේ කීපාරක් ඔබගේ නිවසට ඇවිල්ලා අපි යාඥා කරනකොට ඔබ කොහොමද බැලුවේ? நோய் வந்தபோது எத்தனை முறை வந்து வீட்டுக்கு ஜெபிக்க பார்த்தீர்கள்? ඔබගේ වැළපෙන මොහොතේ අපි කොහොමද බැලුවේ? உங்களுக்கு வேதனைப்பட எத்தனை முறை යන්න කොහොමද බලන්නේ? போக போக எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? හායි ஹாய் හායි ஹாய். එතන අපි හිතනවා හූයි වෙයි කියලා. අවංකවම මම කියන්නේ உண்மையாகவே நான் கூறுகிறேன். කවුරු හරි මම ගැන හොඳ කිව්වනම් මම ඇත්තටම ඇවිල්ලා මේ කනට දාලා මේ කඩේ ගත්තා. யாராவது என்னை குறித்து நல்ல சொன்ன இந்த காதலை கேட்டு இந்த காதலை விட்டு விடுவேன். ඒකද காரணம் කවද වෙනස් වෙයිද? எப்பொழுது மாறுவது මම වෙනස් වෙන්න ආසයි සමිදේ පාස්ටර්ට කියලා ඉන්නේ. මොකද මම අප්සෙට් වෙලා. ඒ උගක ගණපයිද වෙන්නේ. උන්ගේ එක තමයි උගක් මට ඇවිත් කියලා තියෙන්නේ. கஷ்டமாக இருக்கிறது. ඒක මේව කියන්න ඕන ඔබ වචනේ මෙනේ කරන්න. இதுல சொல்லுகிற வார்த்தை தியானிக்கும் பொழுது හොඳට වටහා ගන්න. அன்றா தெரிந்து கொள்ளுங்க. සභාවක් මේ රටේ ඕන මේ ලෝකෙ ඕනම සභාවකට විරුද්ධව කතා කරන්න එපා. உங்களுக்கு எந்த சபை விரோதமாக பேசாது. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශරීරය. கர்த்தருடைய சரீரம். ඕනාකර අපිට බලන්න ඔබ යන සභාව ගැන කතා කරලා ඔබ පාඩු වැඩ කරගෙන ඉන්නවා. ஒரு பாட்டில் ඔන්න දේව සේවකයන් ගැන කතා කරන්න එපා. இந்த ஊழியர்களுக்கு விரோதமாக කතා කරන්න ඔබට අයිතියක් නැහැ. මට අයිතියක් නැහැ. உங்களுக்கு எந்த சொந்தமும் இல்லை. ඒ වචනේ இந்த வார்த்தை සත්‍යතාවයට එකඟව දෙවියන් වහන්සේට කියන්න. சத்தியத்தை கர்த்தரோடு சொல்லுங்க. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ පෝෂණය කර ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට මොකක්ද? கர்த்தருடைய போஷிப்பா கர்த்தருடைய හොඳට වටහා ගන්න. අර ඒ ලෝකෙට මම බයලස්සන කිව්වා සේවකයෝ විසුම්ලමින් කියන්නේ කොඳුරකට යාඥා කරන්න කියන්නේ. முணுமுணுத்து கொண்டு ஜெபிகளில் கூற வேண்டாம். අද උඟක් කට්ටිය இன்று அநேக මට එක දෙයක් මතක් කරනවා. ஒன்று ஞாபகம் வந்தது. මට එක එකවරක් කතා කරන්න කාටද ඇවිල්ලා මොනවද කියන්නේ ඉස්සලා මේ බලන්නකොට මොකක්ද මේ වචනේ පිට වෙලා යන එක කොයි වගේද? யாராவது பேசும் முன்னாடி அந்த பார்த்து இந்த வார்த்தை நல்லதா என்று. ඊට පස්සේ ගාලා මරලා ඊට පස්සේ කියන්නරකයි ස්ටෝරි කියන. அடுத்து ஏதாவது சொல்லக்கூடாது ஸ்டோரி என்று. එහෙනම් දන්නවනේ මේක කිව්වොත් සෝරි වෙයි කියලා. சொன்னா தெரியும் இந்த வார்த்தை சொன்னா சரியாகும் என்று. නමුත් පාවුතුමා මේ සභාවල කියලා. இந்த பவுல் சபையை பார்த்து கூறுகிறார். මල්මාල දැම්මා. பூமாலை போட்டார்கள். මල්මාල දැම්මා. பூமாலை போட்டார்கள். මේ මල්මාල දාපු අතින් ගත්තනේ ගල්තිය ගන්න. பூமாலை போட்ட கையிலே கல் எடுத்தார்கள். ඇත්තට පාවුතුමා කොහොම හිතලාද? அவர் எப்படியா உண்மையாக நினைத்திருப்பார். මල්මාල දාලා කරට අත දාලා එකපාරට පොල්ලක් පීයක් කඩුවක් මණ්ඩයක් කොටන්න ආවනම් කොහොමද? பூமாலை போட்ட கையாலே கத்தி எடுத்து குத்த வந்தால் எப்படி இருக்கும்? කොහොමද? எப்படி இருக்கும்? අවුලන්නේ ඔයාටනේ. பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு தானே. එහෙනම් கேட்கிறதா? තාත් එක්කද අප සමාගම් පවත්වන්නේ. யாரோட தொடர்பு வைத்து සභාවල් වල කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. சபையில ரெண்டு கூட்டம் இருக்கிறது. එක කණ්ඩායමක් ඉන්න හැම වෙලේම බැන බැන ඉන්නවා. ஒரு கூட்டம் எப்பொழுது ஏசிக்கொண்டே இருக்கிறது. රාත්‍රී නිින්දයක් නැහැ සේවකයට බැන්නෙ. இரவு தூங்கும் போது ஊழியர்கள் ஏசாவிட்டார். එක්කෙනෙක් ඉන්නේ බණින එකත් එක්ක වාඩි වෙලා හොඳට කනවා. ஒரு இயேசுவோட பக்கத்துல நல்லா சாப்பிடுவார். ඊට අපි බැන්නේ නැහැ. நாங்கள் ஏசவில்லை. අපි ආවේ. நான் கேட்டுக்கொண்டது. බూරු ගානවල වඩා බూරු ගානක බලාගෙන ඉන්න එක තමයි ගාන්නේ. சீட் அடிக்கொரு சீட்டை வடிக்க பார்த்து ஐதல்ல. அடிக்க வேண்டும். ඇයි දන්නවද? ඊළඟට උඹත් ගාන්න තමයි ලෑස්ති. அடுத்தது நீங்க அந்த அடிக்கத்தான் தயாராக இருக்கிறீங்க. සෑහෙනම மிகவும் கஷ்டம். ළඟ ඉන්න කෙනා බලක් කියන්නේ பக்கத்துல பார்த்து கொடுங்க. ස්වාමීන් වහන්සේ. கர்த்தர் நன்றி சொல்லுவார். ඇයි දන්නවද මම කියන්නේ? என்னது கூட தெரியுமா? මට තේර ඔබගේ අතවල දැන් මේක කඳු ආකාර බරක් වගේ. உங்கள் இருந்து ஒரு கண்மணியை போல ஒரு பாரமாக බරක් වගේ. பாரத்தை දේවනස ආදරේ කියපු ගමන් වන්නේ සීරිය. திடீரென்று கூலாகிறது. දැන් ගලාතිවගේ ප්‍රශ්නේ මොකද? තුනයි.
கலாச்சார பிரச்சனைகள் 3 பிரச்சனைகள். මොනවා ප්‍රශ්නේ? 3 තුනයි. பிரச்சனைகள். 20 ගානක් 20 குற்றங்கள் இருக்கிறது. ලබන සිකුරා அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை ඉතුරු மிகுதியாக මූණ මතක. உலகிலே ஞாபகம் இருக்கிறது. යන්න යන්න போக 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 අඩු වෙලාම යනවා. குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. ඇයි ඒ? காரணமே මන් දන්නේ නැහැ. எழுதி செபிப்போம். ඔෆ් කරනවද? ඇදද? yes මේ සම්මුතිය ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරනවා. අපි දෙන්නේ ප්‍රසාද. yes නේ. கண்களை மூடி කොහොම අල්ලන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ முன்பாக දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන්න. கர்த்தரை நாங்கள் ආராதிப்போம். එන බුදුන් වහන්සේ ස්තුති කරමු. கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். නමස්කාර කරලා ප්‍රශංසා கர்த்தர் කරන්න. ஆராதித்தா ස්වාමීනි ගලාතිවරුන් ආකාර මගින් නරකයි. கலந்து போல இருக்கக்கூடாது. ගලාතිවරුන් ආකාර මගින් නරකයි. கலந்து போல இருக்கக்கூடாது. ගලාතිවරුන් ආකාර මගින් கலந்து නරකයි. போல இருக்கக்கூடாது. මගේ දිවිල්ල යාපතට දුවන්න ඕනේ. யோட்டு நன்றாக ஓட வேண்டும். සත්‍යතාවයට කීකරු වෙලා දුවන්න ඕනේ. இப்படி ஓட வேண்டும். ඕ සත්‍යතාව පවසන්නට බා සතුරෙක් වගේ ඉන්න නරකයි. சொல்லுங்கள் சத்துருவாக ඕ இருக்கக்கூடாது. ජීවිතයේ ආත්මය තමලා මත පෙන්නන්න. ராவை வைத்து நம்ம ඕ ස්තුති කරන්න. හොඳට ස්තුති කරන්න බෑ කියලා. அந்த வாய் திறந்து ප්‍රශංසා කරන්න. හalleluya. රබදන මන ශබ්දන මන දෙබලන්තේ. එරකේ ශල බෙල 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 බල ප්‍රශංසා කරන්න. ඔබ ප්‍රශංසා කරගෙන ඉන්න මොහොතේ අලුතෙන් ඔබ යාත්‍රා කරන්න ඕන ඔබ ඉදිරියට එන්න. මම ඔබ වෙන යාත්‍රා කරන්න. ඕ රිමාන ශන්දන මන රදනේ ප්‍රශංසා කරන්න. ශාම දිනම මේ මුඛ්‍යන සභා අන්‍ය මනසාවෙන් ස්තුති කරන්න. එන සිස්ටර්. ඕ රබ ශන්දන මන දවල් වෙනවා. ඕ දෙවෙනි ප්‍රශංසා කරන්න. ඇස් දෙක වහගන්න. මට නිබලන්දන මන නිබලන්දන අමාරුද? Hallelujah.
Mage mate samiduni Yesuni samiduni Mage mate samiduni Hallelujah 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 स्तुति वेवा प्यारी बड़ा प्रशंसा करना नमस्कार करना बेकरुणावंत बगदावरकवंत मध्य टिकट स्तुति शुद्धात्म्याने अवितिन සෑම आशीर्वाद කරන්න සඵල කරන්න උගේ ජීවිතේ දැනගැන්ම දෙමින් මඟ පෙන්වන්න ඔබගේ වචනය අපේ ජීවනය ඒ ජීවනය ලබාගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ අප තුල දෙවිල්ල දුවන්ට කරුණාව දෙනවා ඔය ස්ථානයේ දුර්වලකම් තිබෙනවා ඒ ස්ථානයේ ඔබ නැගිට්ටොමින් අපට මඟ පෙන්වන්න මේ සභාව සියලු දෙනාම ආශිර්වාද වේවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන් ओम कोटा की नमाज में अदक बता किसी लोग नाम फास्ट कितना टाइम कोटे हमने कहा ये दिन की बर्थडे ये दिन हमने कहा अभी याद ना ले वैसे कर सकता हूं मैं गालन दे අල්ලන්නයි මේකත් ගන්නද ඇතිද ඔෆ් කරන්න ටක් ගාලා යන්න කවුරු හරි කරන්න කිව්වර කවුරුත් නැහැ නේ කරන්න කෑ ගන්න තු බෑ ඔක්කොම එක්සිට් Jason Kenny. Hallelujah. स्तुति में प्यार में प्रशंसा की नमस्कार करो ओ रबा शला बाला बाले कृष्ण बेले तीरा लाबा विमाना काला काले कृष्ण बेले स्तुति में वासुदेव मणि प्रशंसा करो नमस्कार सामने नाम एक सिद्ध नमोदे बेदानी के मुंडिया Hallelujah, Swami, Obahanse स्तुति प्रशंसा करना Obahanse दुनिया में आराधना दवस साधे स्तुति करना Swami, Obahanse के दैत कर Swami में दर्शन देना मार करना प्यार से Obahanse करना मैं ते Swami Obahanse में स्थान के Swami दर्शन देना इवागी में Swami ने भारत दुमाद Obahanse सेवे का पाउल पिन सेवे का देव साधे स्तुति Obahanse करना और माध्यम मान प्यार Obahanse के देव आशीर्वाद Swami ने देव बाले का उनके टूट में තවතවත් ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීනි දීර්ඝවත් සේවයක් කරගෙන ඉදිරියට යන්නට ඔබ වහන්සේ කරුණාව දෙන්න. ඒ වගේම ස්වාමීනි දත් දුන්නාට ඔබ වහන්සේගේ දේව ආශිර්වාද වගුරුවන්න පියාණනි. දේව
සභාව තුළ ස්වාමිනේ මහත්යක් ඒ දර්ශනතාව ඉදිරියට කරගෙන යන්නට වහන්සේ කරුණාව ලැබුමෙන්න. පියාණන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද වගවන්න ඔවුන්ගේ උපන්දිනට වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. දෙවි පියාණන් ඉස්ලාම බාරකේ ආචාර්ය කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන්. Come on, go. Come on, come on. Right, got it. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hannah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hannah. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday, dear Ed. Birthday to you. That moves to me, follow around. A couple of okay, those are there. Go with them. දන්නේ. ඔක් කරන්න තියෙනවා දන්නේ එල්ලුණා